Red effet penaos keverrier après à la barre par ces mots une idée de l'idée d'Ivarven Léon Fonchalay Belzic. L'annette au bel de par ces mots, le lait comme par ces mots dans le bruit je n'ai de trop. Ah, goudézé, keverrier qu'on a fait à zobé grec comme Drezen. Meur a blaves par l'air, comme des travers. Damson, repart seconde, mais qu'est-ce qui va neres et qu'aver menochou, c'est n'est que là. Et au a penos, script var neres technique. Je mettais au Barnet à Brésil. Ah non, Ce qu'on joue là avec Trévers de Bénin. non, mais Bilzik, ouais. À cause de ce scroll loire Mais avec Trévers. Drezen, le ZNC, Drezen, on écrivait d'Aroug. Drezen à l'aîné, Youn Drezen à l'aîné, voilà. Ja, bah juste. Veik Trebern oveza moulet pelvarler ou escrivait de Roug à Brésil vidalo de Nugeta. Mais un drap d'y war ben skrit varnerez adrestoler er prontadze d'amzonge et a ravad à Anquad et en tem speret a wagon gwalar na wakas en dut d'ave a frealze da fet skriva evit kas aneo brou da aneo d'ar skriva a gunan deus an trao a raedioer da benos da yun drezen nivel a lavare ba diez de an diouer a skrit varnerez a zo tampelant puis ne gret ket en evet lavarou des onges rozout ket nebe da dra a zo ken kas ave feuket d'un an belag bon et voilà ket ar groaz var a laket da stoupa pe da get kerbional ur skrivonier en dazon. Nous e oa diestre a ze oa kizidik d'amzonj an dibabou a fet skret varnerez par anker deus an tu klas desachatud a frealzi aneo a kas aneo d'ar skriva kit, klas kit reizet evo hag evo lavaret diwezator merede de Robert deus an tu a deus an tu al lod hag a roulene eve fe lavaret deo ar zonjou ar pez a evel drezen d'ar mareze me ken nebe da aneo a oa ben afin ne oa ket ar prantat gwella vi komz a skrit varnerez a fet de oa vez lenegez brezonek d'amzonj varteze aden komz a rand war an no Ja, peger pa vez gwelet ar pour e a trichin deus a lerioù bet em bandet, gwire me sonj an dour en dro d'an inizi zo roman bremañ boutin tre, met d'ar marese ar fet ma zo ur pot o vouchad ar plach Hermès deus an iliz hag e oa ket dimet, Andrei zo bet tamalet de bars feiz a Breiz gant perrot hag tout a real, peger ne oa ket tu da vouchad ur plach yaouank ep be a dimet, Andrei oa dibosuk de. Se zo doare kritik a zo nul ne me kart, quoi, giz malarez, bon pepini a vel deus e zoare penoz a setu tout, setu oa ne ket skrit varderez e gwirionez. Non, na fe lavar neus ket tud ur pot da bokat ur plach pe gwir ne regret de deus ket gret? Deus nevet sonjal oa skant faltazi. Non, mais eo surjal a ren dra c'hoaz administra ur dioulinen la komz skrit varderez neket. E barzh gwalan, a-berzh repar semant komz a ra eus ur pezh-c'hoari a gav din a zo an vet ol velen. Bon, a-ber c'houian a vez, montre. A neuze e lavaria eus eus skrivarner spezioù c'hoari a zo evel se. A peseurt pezioù c'hoari pekestlam. Skrit varnerez ber a skler. Ya?